Posljednjih 10 godina poraslo je interesovanje za tradicionalnim srpskim i balkanskim pevanjem. Na ideju da što više mladih ljudi upozna sa kulturnom baštinom Balkana, sve popularnijom i u svetu, došla je Bojana Nikolić, etnomuzikolog i pevačica. Zdravo Bojana, dobro nam došla. Zdravo Marina. Danas ćemo pričati o tvojoj školi pevanja, je li tako? Da. Kada si otvorila, koliko imaš polaznika i šta se to tamo može naučiti? Dakle, to je prva škola srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja, koja je zapravo u kojoj sam objedinila svo svoje dosadašnje znanje. Dakle, prvo kroz odsek za srpsko i srpsko tradicionalno pevanje u muzičkoj školi Mokranjac, ali kasnije i na etnomuzikologiji, dakle na Fakultetu muzičke umetnosti. I pošto u Beogradu postoje brojne i škole plesa i škole jezika i tako dalje, a ne postoji zapravo ni jedna za tradicionalno pevanje, ja sam prosto rešila da budem hrabra i da napravim taj korak i da pružim mogućnost svim mladim ljudima i onim starijim, zapravo pošto će grupa biti od 7 godina, znači za decu, mladi i odrasle, da im pružim mogućnost da tako nešto izučavaju. Kada i kako neko može da se prijavi? Dakle, upis je sada u toku, trenutno. Sve informacije mogu naći na mom sajtu koji je www.bojananikolić.rs. Da ja ću sad malo da ti demonstriram, pošto se pitaju kao šta je to, šta će se to učiti. Dakle, to zvuči ovako, na primjer. Oj, goro, na primjer, sam stil. Potom ću raditi specifične tehnike kao što su, na primjer, ukrasi. Ovo je, na primjer, jedan sklop ukrasa iz Bugarske koji zvuči ovako. Na primjer, ili ova tehnika pevanja. Tako, koja je karakteristična za srpsko tradicionalno pevanje u centralnoj Bosni i delovima Hrvatske. Šta je jako važno? Da ko ume da peva ove stilove, pošto su oni najteže tehnike pevačke, može da peva i I keep on falling in and out with you, I keep on falling i tako dalje. Bojana, hvala ti puno što si danas bila sa nama. Mi smo pripremili i mali poklon za tebe. Naime, savremeni način života odlikuje velika količina stresa i zato se treba zdravo hraniti. Musli iz linije Fun and Fit dostupni su potrošačima u 8 ukusa. Classic, Choco plus Kakao, Digestive, Top Tropic i još 3 vrste hrskavih musli sa voćem, čoko i sa medom. Izvolite. Hvala.